Ubujurire bwa Mukaraza bwateshejwe agaciro. Urukiko rwemeje ko akomeza gufungwa. Inkuru nshya kuri Mukaraza iraje ishyira akadomo ku cyiciro kimwe cy'urubanza rwe. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwatesheje agaciro ubujurire bwe. Barusubijeho icyemezo cyari cyarafashijwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Ibi bivuze ko Mukaraza akomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe akurikiranyweho ibyaha byo gukoresha ibiyobyabwenge. Ariko se ubujurire bwe bwari bushingiye ku ki? Ni iki urukiko rwafasheho icyemezo? Kandi se ubu dosiye yigeze? Reka tubirebere hamwe. Mukaraza se ubundi ni muntu ki? Mukaraza ni umwe mu bantu bagaragara cyane mu myidagaduro ndetse no ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda. Mu gihe cyashize izina rye ryagiye rigaragara mu nkuru zitandukanye, ariko kuri ubu akurikiranywe n'ubutabera ku byaha ashinjwa. Ariko icy'ingenzi ni uko ibyo ashinjwa bitagomba gufatwa nk'aho byamaze kugaragara ko ari ukuri. Kugeza ubu ni umuntu ukurikiranwa kandi ubutabera bugomba gukomeza inzira yabwo kugeza igihe hamenyekaniye ukuri. Yatawe muri yombi ryarize. Mukaraza yatawe muri yombi kuwa 23 Kamena 2026. Kuva icyo gihe urubanza rwe rwakomeje kunyura mu nzego z'ubutabera. Abamukurikirana basabye ko akomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe iperereza ndetse n'imigendekere y'urubanza bigikomeje. Icyaha akurikiranywe ni ugukoresha ibiyobyabwenge. Nyuma yo kuburanishwa ku ifungwa ndetse n'ifungurwa ry'agateganyo, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwafashe icyemezo cyo gutegeka ko akomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Mukaraza ntiyanyuzwe n'icyemezo cy'urukiko. Nk'uko amategeko abiteganya, umuntu udashyigikiye icyemezo cy'urukiko ashobora kujurira. Mukaraza nawe yajuriye icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Intego y'ubujurire yari ukugira ngo icyemezo cyo gukomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo gisuzumwe n'urukiko rwisumbuye. Ni ukuvuga ko atari dosiye y'urubanza rwose, yari isubiye kuyiburanishwa ku byaha ashinjwa, ahubwo cyari igikubiye muri icyo cyiciro cy'ubujurire ni ukureba niba icyemezo cyo kumufunga by'agateganyo cyari gikwiye kugumaho cyangwa se guhindurwa akemererwa kuburana ari hanze. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge se rwafashe iki cyemezo. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge nirwo rwaje gusuzuma ubujurire. Ku wa 18 Kanama 2026 urukiko rwasomye icyemezo cyarwo. Icyemezo cyafashwe ntabwo cyahaye Mukaraza ibyo yari yasabye mu bujurire, ahubwo ubujurire bwe bwateshejwe agaciro, bityo icyemezo cy'uko yafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro bakemeza ko akomeza gufungwa kirakurikizwa. Mu yandi magambo, Mukaraza akomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo bitewe n'uko ibyo yari yajuririye urukiko rwabyanze. Ibi bisobanuye iki se kuri Mukaraza? Iki cyemezo ntabwo gisobanuye ko Mukaraza yahamijwe icyaha burundu akurikiranywe. Ni ngombwa gutandukanywa ifungwa ry'agateganyo ndetse no gutsindwa urubanza burundu. Ifungwa ry'agateganyo rikorwa mu gihe urubanza n'iperereza bikiri mu nzira, kandi umuntu akomeza kugira uburenganzira bwe mu mategeko kugeza igihe urukiko rufite ububasha rubashije kuba rwamwemeza icyaha bigendeye no kubimenyetso. Iki cyemezo cyasomwe ku wa 18 Kanama gifite aho gihuriye cyane n'ikibazo cyo kuba Mukaraza akomeza gufungwa by'agateganyo aho kuba umwanzuro wa nyuma ku cyaha akurikiranywe. Icyo urubanza rwe rukomeje gukurikiranwa cyane. Izina rya Mukaraza rimenyerewe cyane ku mbuga nkoranyambaga, ku buryo buri cyemezo gifatwa kuri dosiye gikurura abantu benshi mu gushaka kumenya ibikurikiraho. Ubujurire bwe bwateshejwe agaciro nabyo byongera gutuma ino dosiye igaruka mu biganiro by'abantu. Abamukurikiye baribaza niba iminsi 30 hari ikindi cyemezo kizafatwa nimara kurangira, niba azakomeza gufungwa, niba hari indi nzira y'amategeko izakurikizwa. Icyakora ibyo amategeko ateganya nibyo bizakurikira mu ntambwe ikurikira y'urubanza. Ikibazo gikomeye kiri imbere se ni iki? Ikibazo gikomeye ubu ni ukumenya niba aho dosiye izakomereza nyuma y'igihe cy'ifungo ry'agateganyo. Urukiko rumaze kwemeza ko icyemezo cyo kumufunga iminsi 30 y'agateganyo gikomeza gukurikizwa. Icyakora uko urubanza ruzagenda ni ikintu kigomba gukurikiranwa hakurikijwe ibyemezo bizagenda bitangwa n'inzego z'ubutabera. Ntabwo bikwiye guhita umuntu ahamishwa icyaha aka kanya cyangwa se kuvuga ngo ibyaha byamuhamye mu gihe cy'uko urukiko rufite ububasha rutarabyemeza. Icyo Abanyarwanda bakwiye kwitondera hano ni iki? Muri dosiye nk'izi, cyane cyane iyo zireba abantu bazwi, amakuru akwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga ashobora kurenga ku byemejwe n'urukiko. Niyo mpamvu ari ngombwa gutandukanya ibyo umuntu ashinjwa ndetse n'ibyo urukiko rwamaze kumwemeza. Kugeza ubu icyemejwe ni uko iki cyiciro ari uko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaje kuza gufata icyemezo cy'uko ubujurire bwe babwanga ndetse agakomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. None se intambwe ikurikiraho izaba ari iyi? Amaso yose ahanze ku ntambwe izakurikira za dosiye yiwe. Mukaraza aracyari mu maboko y'ubutabera mu gihe cy'ifungwa ry'agateganyo ryemejwe. Niba hazaba ikindi cyemezo ku ifungwa rye cyangwa se urubanza ruzinjira mu kindi cyiciro, nibwo hazamenyekana uko ibintu bizakomeza. Icy'ingenzi ni uko dosiye itararangira. Mu ncamake, Mukaraza yatawe muri yombi kuwa 23 Kamena 2026 aho yari akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwari rwategetse ko akomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Mukaraza ntiyanyuzwe n'icyo cyemezo, yaje kuba ajuririye.
ariko kuwa 18 Kanama 2026 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwatesheje agaciro ubujurire iki cyemezo cyo gukomeza kumufunga iminsi 30 y'agateganyo kigumaho. Bivuze ko dosiye ya Ryumukaraza igikomeje kandi hakiri intambwe z'ubutabera zishobora gukurikira.